Бүгінгі күнде, hürmetli kollegalar, yani Tatar Tili Edebiyat Okutucuları, en önemli, en birinci hayitkeş buruş, o bizning tuğan tilimizni saqlaw, onu tağında üstürü, kamilleştirü, onu saqlawına tügül. Basar kuhnya tili beyti var, ideyinde yaşatırgan, onun edebi tilin kamilleştirip, gelecekte de saqlap kaldırı. Bunun için ne seçilir gerek? Elbette en birinci buluş, bu sizge Tatar Tili hem edebiyatı okutucuları ve napşa. Hikmet şunda sonu 15-20 yılda, hatta köprekte demetirge bu, bizning okutuda, men sizni yomonlarga tilayman, hech kimda de metodika her vaqtda da dürüst bo'lmadi. Ko'proq biz grammatika, tilning tuzilishini, türlenish, cümleler tuzilishini, so'zlarning boshqa so'zlar bilan beylanishi, qisqasi grammatik qoidalarini yodlatuv, ko'nikmalar ishlatuv, belgilemelerni öğretuv, ko'proq burçlar bilan, birimler bilan balalarını öğretirge tırıştık. Bu Tatar maktabları için ilgirek yarı idi. İlgirek deb aytuvim, mesela bundan 40-50 yıllar avulda Tatar tilin bulay da yaxşı bileler idi. Saf tiliga öğrenip çıkarlar, hem bunda biraz onun fenni yağın köterge kerek idi maktablardan. Hazır zaman özgerdi. Hazır buruş balalarını mana şu özümüzning tuğan tilimizde dürüst etip, motor, ütemli, saf kelish öğretiyor, bozulmayışa öğretiyor. Bu yengil iş tugul, çünkü tilini Türkçe öğretirge bu. Ondan bundan problemalar var. Problemalar şunda, biz eli bunlar hoşuma etken tilini dürüst etip sizlerge öğretip jitkere almayız, ешқана. Мен барлық оқытушыларымда ғайыптарға ешкімді де тілемеймін. Біздің Tatar Tili Edebiyat Okutucuları da tağlar bek tırış kişiler, көңілдерін беріп kişiler. Şulayda biz özümüzün yetişsizliklerini aytırga teyiş. Mana şu biz grammatikаны berirge, bizning derslikler bek dürüst tüzülmegen. Grammatikаны öğretirge tırışıp, alarını canlı söylemge öğretirge vaqt kaldırmıyoruz azırak. Dürüst etip, mağnelerini, sözlerinin beylenişin cümlede bir bunda problemalar. Men indi bunda barsan söylep tura almayım. Yazılan makaleler var, kızıksın okusanız, kitaplarımda da bu turda yazan. Mana tilini canlı söylemde dürüst motor etip, artistler necik söyleyip sahnede. Mana şulay etip öğretirge kerek okuşularına. Yoksa qara kızana. Televizyondan, radyodan, gerek de televizor topşularından qarab tursan, gayrilendirge to'g'ri keladi. Boshqalarga kayf da keta söyley olmaylar. Bu bir Tatar maktablarında o'qib chiqqanlar. Buzoqlar, rus so'zlarini kerakmanga qo'shadilar. Ma'noni durust belgilamaylar. Boshqa turli bunda problemalar ko'p anında. So'zlar söylemde üzere dürüst beylenişke kiritilmeyi, söylemning normalarını, kaidelerini buzalır. Hem başka ondan sonra hatta orfoepiya, dürüst aytilish. Endi o elementar bir oddiy narsa. He ovozi mesela. Hem shahar, hamma muhim bir ko'p so'zlarda bu dürüst bizning fors tilidan kirgan he ovozi. Mana shuni aytagin olmaylar bu. Ko'pisi e'tibor etsangiz, barısı ham, şahar, kita, ham hatta. Men bilmeyim, tanışkana tığınıydı almayayım. Neşelep öğretmenler okutucular, nege şunu çat etip, ondan sonra Mishel Tatarları, men Tatarlarını böylerden kimstirgetlerimi hiçkine de, lakin onları öğretip jitkir almayın, neşetesin, Tumuştan kelgen bula, bizden qalınqı tel artıqlısı. Şundan işke etip eyteler. Kara, kime, kazan falan mana şunday revişte. Neşlep onu kalem, qarga, hem başkanlar şunday qalınqı etip
Ни үшін руслар İngiliz тілін үйренелер, анда ауызы да бар, башқа тілі жида бар, олар үйренелер, руслар. Hem başka milletler, Kıtay тілі, Индия, başka тілlerini тілесе үйренелер. Ни үшін біздің татарлар өзлері біздің әдеби норманы, әдеби тіліне үйренерге тиіштілер, саф, жеріне жеткеріп. Мына қысқасы сіздің алда құрметлі коллегалар зор борыштыра. Мен өтінемін қатты. İhtibar etiniz, tilini bitiresi kelmeyi, buzası kelmeyi. Tilini saklağı bir nesele ana. Bazarda seyirşiliyorlar, kuhnada anlam işe gelekti. Lakin ana yerine yetkirip, motor etip, ahanglı. Ben şunu saf tilde silerge eğretirge gerek. Yoksa tilinin sıfatı yoğala, onun sanmada indi tesiri var, yanısı var. Bir küp problemi var. Ben başında size silep tura almayayım, bu vakit benim şeklengen. Ben sizning ishingizda zo'r o'ngishlar tilayman. Ham birozgina bo'lsa-da vaqt topib o'zingizning bilimingizni ko'tarishga tirishasiz, komillashtirishga, ya'ni ustaligingizni ko'tarishga, o'zingizning bilimingizni tildan totar tilan kitoblar ko'p, maqolalar ko'p, o'qirga kerak gazetlar. Mana endi o'zimning so'zini, o'zimning familiyamni aytib yaxshi tugul. Rıza Yusupovning distalagan kitoblari Selampol to'g'risida bor. Distalarcha, butunlay 70 kitob hozir mening o'rtamdan chiqqan. Ham yuzlarcha 600 maqola bor. Shularning yarisidan ko'pisi Selampol to'g'risida, durust Selamga bag'ishlangan. Olib qiziqsinib birozini o'qish kerak. O'qituvchi gazeta o'qimasa, hech yo'g'ida 1-2 gazeta olib. U vaqtda u shun bilimli o'qituvchi bo'la olmaydi. Ya'ni maktabda yuqori o'qiyotgan olgan bilim bir narsa, onda da yetishsizliklar bor, bir yetkazilmalar. Sabablari bor, obyektiv sabablari ko'p. Endi mana shu yaxshi o'qituvchi bo'lim deb bolalarimizni shin tatar etib chiqaraymiz. Sof tilida so'zlasha turgan biroz ishlarga da, iramlarga da, o'zingizga da kerak. Ko'p so'zlar men o'zimning bu qisqa vaqtda o'zimning huzurimni aytaman sizga, chin tilaklarimni. Mana bu huzurim deganda bizda sinonimlarni qo'llanu yetmagandan so'ng til faqirligi bor. Buni bizning jurnalistlar da ishqilib tarjima etib, 500 so'z qo'llansa, o'rnida birgina so'z qo'llanadilar. Til odiylasha bor. U shart tugul u. Bizning tilimiz bek motor, ohangli, ol tushuntirmalari bor. Tilning bir ma'noni necha turli so'z bilan bildirib bo'ladi. Buning uchun tilni o'rganishga kerak. Kitoblar o'qirga, adabiyot, vaqt topib beshikda. Hozir kitob o'qiy yo'q. O'quvchilarni o'qitishga kerak, majbur etib. O'quvchilar o'qirga tegish. Adabiyot asarlar, bizning klassik yozuvchilarni, prozaiklarni birgalikda. Mumkin mana anda bizning Amirxon, Fatih Amirxonlar bor, Sibol Hakimlar bor. Endi anda bir ko'p prozaiklarimiz, Muhammad Baxtiyev anda boshqa mana shunday Arşa rayonundan Umar Bashirov bizning eng qarab turgan. Mana bularning tilini o'rgansangiz, ham o'rgatsangiz o'quvchilarga da bu vaqtda bizning ishlarimiz ayat borashaq. Qisqasi men mana huzur degan so'z bor men o'sha o'tinu tilimizni saqlarga tirishaylik. Bek motor bizning tatar tilimiz. Bir boshqa tillardan kim tugul. Bizni qo'y bir o'quvchilar ham o'qituvchilar deb aytmayman, ular da bir qanday o'ng'aysizlanadi. Masalan, rus tilini bilgan kerak, rus tilini o'rganasiz. Bular da yaxshi o'rgatadilar maktablarda rus tilini. Hamda tatar tilini o'rgatuvda og'irliklar bor. Bizning til rus tilidan kim tugul. İkisini de bildirmek gerek. İştil hatta, yaş vakitte, işkine çağında, bolacakta, iştilini rahatlarını öğrenip bulab, yaxşı itip, dürüst etip, öğretmek gerek mektepte. Tatar tili, birinci şeriatta, Rus tili, hem İngiliz tili. Tilini ne kadar köprek bilsen, şu kadar yaxşı. Endi meni hazır vaktim bitti, aytib qolayım hadi. Mana men özüm 7 klasını tatar mektebinde okudum, Oğul mektebinde. Şundan so'ng barıp Rus tilinde o'qita turgan texnikumga kelib o'qidum.
кооператив техникумда, кооперация техникумында оқыдым, баштауыр болды, ләкин жеңіп шықтым. Яхшы оқып техникумда да, аннары университет бітірдім, аннары кетті болды. Һәм шул татар тілінде 7 класс бітірген келеш, әлі, хәтта Мәскәүдә СССР Фәннәр академиясының рус тілі институтында докторлық диссертациясы яқладым. Демәк, тамаша оламый, керісінше. Аның қарауы қайсы ғына елдерде olmadım, Иранда да, Қытайда да, Америкада қоя барсаңда түркі тілде сөйләшүче татар тілінде яқын, татарлар өздері де бек көп. Һәм татар тіліне яқын тілдерде сөйләшкән кешеләр бек көп. Шулар белән рәхәтләнеп сөйләшә торган идем. Татар тілі таралған ең алдыңғы, ең көркем камил тілдерден. Шуңа күрә татар тілін саклау безнең изге бурыч. Менә безнең матбугатта һәм гомумән иҗтимагый урыннарда сөйләшкәндә зыялы кешеләр арасында шундый мәсьәлә килеп баса. Безнең инде моннан күп еллар элек парламентыбызда милли университет ачылырга тиеш, ачарга кирәк дигән карар чыгарылган иде. Төрле объектив һәм субъектив сәбәпләр аркасында ул ачылмый калды. Хәзер мин аның бөтен инде ишенә кереп аңлатып торырга теләмим. Мин ул яхшы таныш. Хәзер соң теге русчаны тәрҗемә итеп әйткәндә поезд күптән китте инде. Бу уңай белән шундый фикерем бар. Хәзер милли университет ачу җиңел түгел. Әле алай дип әйтүдә җитми торгандыр, бик авыр. Әгәр дә булдыра алсалар, безнең Татарстан хөкүмәте баш өсте ачысыннар. Ләкин шуңа терәлеп калмаган безнең хәзер инде милли университетка гына. Милли университет бер университет гына бөтен безнең татар теле мәсьәләсен, әдәбият мәсьәләсен хәл итеп бетерә алмый барыбер. Ул вакытында шундый идея бар иде. Әмма минем үземнең версия бар һәм үземнең карашым бу мәсьәләгә. Беренче чиратта татар мәктәпләренә ярдәм кирәк. Татар мәктәпләренә игътибарны көчәйтергә, материаль, матди ягында ныгытырга, укытучыларга да стимул биреп, өстәмә акчалар биреп анда, хезмәт хакларын да арттырып кирәк булса, һәм университетта яхшырак укытып тагында татар теле әдәбият укытучыларын төрле юллар белән татар мәктәпләрен күтәрә кирәк. Иң яхшы мәктәп булырга тиеш татар мәктәбе. Менә бөтен нигез шушында безнең татар телен саклап калу, татар телен үстерүнең. Югыйсә дигәндә мондый фестивальләр, конкурслар, алар өстәмә ярты чаралар гына. Иң менә мөһим шул. Мин бурычларны җитди куям. Мәскәү алдында безнең депутатлар, хөкүмәт, парламент, президент яңадан безнең татар мәктәпләрен үстерү өчен үзебезнең хукукларны кире алып алырга тиеш. Таләп итәргә. Нәрсә конкрет алганда 11 классы тәмамлаганнан соң татар мәктәбендә имтихан әлбәттә татар телендә булырга тиеш. Шуның аркасында менә һәм шул алган егет русча бердәм дәүләт имтиханы билгеләре буенча югары уку йортына керәсе булганлыктан рус теленә укырга күчәләр. Менә бөтен бәла шунда. Мәктәпләр рус телендә уку, татар мәктәпләрендә хәтта инде сүз бара. Рус телендә укыткачанда нинди университетны укыткара алмый. Университет ул панацея түгел. Университет булса бик әйбәт, ләкин ул әлегә реаль түгел. Һәм тагын бер мөмкинлек бар. Безнең закон бар. Беркем дә ул законны бетермәде. Татарстан халыклары телләре турында закон. Ул законны заманында кабул иткәндә мин үзем дә депутат идем, хәтта комитет рәисе. Менә шул закон буенча заманында монда 30 ел элек безнең Татарстанда югары уку йортларында да татар теле укыта башлаган иде. Татар теле укыту. Теге бик тирәннән түгел, эченә кереп, сөйләшерлек итеп, аңларлык итеп, уртача һич онда мөмкин. Бу булды практика. Мин педагогика университетының ректоры булып эшләдем күп еллар. Бездә бөтен фәннәрдә татар телендә укыта иде. Хәтта шундый заманнарда бар иде. Башка югары уку йортларында да татар теле кирде. Менә шулай итеп
Татарларга татарча өйрәтсәк, һич югында вузда, татар теле буларак кына. Менә ул да бик әйбәт булачак. Югыйсә бит милли университеттан да йөзләгән белгечләр буенча укытып булмый барбыр, мөмкин түгел. Милли университет булырга мөмкин гуманитар фәннәр буенча. Кыскасы, монда теге татарда тупасрак сүз бар, тупаста түгел инде ул халык сүзе, терелеп кату түгел, милли университет дип кенә. Булган шартларда менә татар мәктәпләрен яхшырту, камилләштерү, аларның абруен арттыру һәм гомумән татар теленә игътибарны көчәйтү. Мин бу турыда макаләләрем йөзләгән әйткәнемчә, укысыннар, белсеннәр, карасыннар гына. Менә шуның белән шөгыльләнергә кирәк. Бөтен безнең хәл итү юлыбыз котлу. Бүгенге проблеманы хәл итүнең юлы шушында, татар мәктәпләрендә. Әле милли мәктәп инде ул булса бик әйбәт, булмаса аннан башка яшәргә була, ләкин татар мәктәпләрен көчәйтергә кирәк. Аларны җанландырырга, күбрәк ачарга яңаларны, ата-аналарга мөрәҗәгать итәргә, ата-аналарның зиһенен тәрбияләргә кирәк. Аңын, милли горурлык, милли аң тәрбияләргә кирәк. Ни өчен без ким башкаларда, ни өчен без үз телебездә сөйләшмичә рус телендә сөйләшергә тиеш әле? Рус телендә руслар белән сөйләш, баш өсте. Башка халыклар белән ул гомуми аралашу чарасы. Татар белән татар русча сөйләшкәч ул булмый инде, ул түгел, без горурлык булмый. Ни өчен әле мин дим, башкаларда чит телдә сөйләшергә тиеш. Шушындый матур үз телебездә сөйләшмичә. Менә проблемалар шундый күп. Кыскасы, милли университет мәсьәләсендә минем фикерем шундый.